Ku munsi wa mbere, siku ya kwanza, twasomye muri Zaburi ya 50 umurongo wa 14. tulisoma Zaburi ya 50 mstari wa 14. Urashobora kwadusomera mu Kiswahili? Naweza kutusomea kwa Kiswahili kugira ngo ducungure umwanya, ili tukomboe wakati. Tunasoma kitabu cha Zaburi 50:14 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtolee Mungu dhabihu za shukrani. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Amen. 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 Twavuganye ku gace ka mbere gusa. Tuliongea kwa ajili ya sehemu ya A ya kwanza, yo gushikanira ishikanwa gishimwe Imana, kumtolea Mungu sadaka ya shukurani. Aho twahereje, tulipomalizia, twavuze yuko vyose biva mu rukundo. Tulisema yote natoka katika upendo. Aho twahereje niho tugira dutangurire. Mahali tulimalizia ndo tunataka kuanzia. Dusoma mu Baheburayo 13. Tukisoma Waebrania 13. Umurongo wa 15. Mstari wa 15. Nuko na ntajyo twame duha Imana ikimazi cyo gukenguruka, tubiheshwa n'uyo nico mbuto z'iminwa ishima izina ryayo. Dusomere mu Kiswahili ndakwinginze. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo iliyoungamayo jina lake. Amen. 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 Twavuganye yuko umuntu ashobora gushikanira Imana ishikanwa gishimwe giminwa. Tulisema mtu anaweza kumtolea Mungu sadaka ya shukurani ya midomo yake. Ariko kandi biragoye kugira ngo umuntu ashikanire Imana atazi. Na ni vigumu mtu amtolee Mungu sadaka asiyemjua. Kuko urugezo ushikanira ko Imana rungana n'ihishurwa ufise mu Mana. Kiwango unatolea Mungu shukurani ndo kiwango uko nacho na Mungu. Niyo mpamvu Imana itashizeho agahato kuishikanira amashikanwa y'ishimwe. Na ndio maana Mungu hakuweka kusukumwa ili kumtolea sadaka shukurani. Nishikanwa ritangwa unezerewe. Ni sadaka unaitoa ukifurahi, ushima ivyo Imana yakoze, ukishukuru yale Mungu ametenda, ivyo yakoze muri Kristo Yesu, yale alitenda katika Kristo Yesu, nivyo yagukoreye mu buzima busanzwe, na aliyokutendea katika maisha ya kawaida. Ariko kandi ivyo vyose, na hayo yote, kugira ngo ushobore kubikora mu buryo buhimbara Imana, ili uweze kuifanya kwa hali ya kumpendeza Mungu, bisaba yuko inatakiwa uba wahishuriye icyo uri mu Mana, unakuwa umefunuliwa kile uko ndani ya Mungu. Mu gihe utaramenya icyo uri, kabla haujajua wewe ni nani, nico Imana yakugize, na kile Mungu alikufanya, nico Imana iri, na kile Mungu yuko, biragoye kuishikanira, ni vigumu umtolee sadaka nuko bikwiriye, kama inavyostahili, nuko bibereye, kama inavyostahili. Birasaba ihishurwa, inatakiwa ufunuo. Twavuze yuko tulisema kwamba ntabwo dushobora kumenya Imana, hatuwezi mjua Mungu Kristo atahari. Kristo kama hayuko. Kuko niwe yavuze ngo, ndiye alisema, nta umenya data umwana atamuhishuriye. Hakuna ajuaye baba bila mwana kumfunulia. Mu yandi majambo, kwa lugha nyingine, ubuzima bwacu, maisha yetu, nivyo Imana ishaka gukora, na yale Mungu anataka kutenda, bihagaze mu mashimwe y'ivyo yamaze gukora, inasimama katika sifa ya yale amekwisha kutenda. Mu gihe tutararonka igicapo gikwiriye, wakati hatujapata chapa inayo Imana yakoze mu buzima bwacu, kwa yale Mungu ametenda kwa maisha yetu, amashimwe yacu ntashika ku musozo wayo, shukurani zetu hazitokuwa timilifu, kubera twama twumva yuko hari ikintu tubuze, kwa maana tunasikia kuna yale tunakosa. Kandi dukwiye muri Kristo, na tukienea ndani ya Kristo, muri Kristo turahagijwe, ndani ya Kristo tunajitosheleza, muri Kristo turuzuye, ndani ya Kristo tumejaa, muri Kristo ntacho dukenye, ndani ya Kristo hatukosi kitu, muri Kristo nta kitunyiganyiza, ndani ya Kristo hakuna kinachotutikisa. Mu gihe tutarabihishurirwa, wakati hatujafunuliwa, ubuzima bwacu buba mu makenga, maisha yetu yanakuwa kwenye mashaka, ejo hacu ntituba turi sure,
Kesho yetu hatuna uhakika nayo. niyo mpamvu hageze gushikanira Imana Ndiyo maana ikifika muda wa kushukuru Mungu habaho ibiharuro vyinshi cyane. kunakuwa na hesabu nyingi. Yesu nawe yavuze ngo Yesu naye alisema ntukitwararike ku munsi w'ejo, na usijishughulishe kuko kwa ya umunsi w'ejo kesho, ufise amagorwa yawo. kwa maana kesho ina shida uno zake. munsi Leo dukwiriye gushima Imana tunataka shukuru Mungu n'iminwa yacu na midomo n'uburyo yetu bwacu, na hali zetu tutitwararitse umunsi w'ejo, bila kujali kesho, kuko mu kuyishikanira kwa maana ntabwo ari kumtolea ivyashara turiko turakora, siyo biashara ariko tunafanya, n'ukwemera ni kukubali yuko n'ivyo dufise kwamba ile tuko nimwe nayo duhumeka na pumzi tunayo n'abadukikuje na bose wanaotuzunguka vyose wote, biva kuri Data yote natoka kwa Baba Imana Mungu y'imhemu zose. na roho zote. Bivuga ngo Inayo maana uyu mwami wacu huyu mfalme wetu, mu gihe tutaronsi igicapo gikwiriye ciwe, wakati hatupati picha yake vizuri, tuzokwamana ibibazo. tutakuwa na shida. Umugwanizi azodukoresha uko agomba. Adui atatutumia jinsi anavyotaka. Hari indirimbo zimwe Kuna nyimbo zimoja mpora ntashaka yuko abantu baziririmba. huwa sitaki watu wazimbe, Imwe muri izi ni iyi: na moja kati ya hizo ni hii: ivyanje naje ubwanje n'ivy'umukiza wanje. Fo e archifo we peke unabijua, vyiyumvire. Hiyo siyo kweli. Ivyawe na wewe, Vya kwako na wewe ni vy'umwami. ni vya Bwana. Umuntu akoze ku kantu kawe, Mtu akigusa kitu chako, Imana idutabara. Bwana atusaidie. Hageze aho ndukuhasimba, Na tukifika hapo tunaruka, ukaririmba indirimbo unaimba wimbo, ari ishimwe rivuye ibwina mu mutima. inakuwa ni shukrani toka ndani ya Ona moyo. nk'ibintu ngaha twaririmbye, Unaona kama vitu hapa tulimba, bamwe ntituzi n'Ilingala, wamoja hatujui ariko Lingala, kubera ari indirimbo twumvise igihe kirekire, lakini tu ni nyimbo tulisikia wakati mrefu, turaziririmba tutazi uburemere bwazo, tunazimba hatujue uzito wake, tugatamba tunacheza ijuru turabagagara bari bayisikuru, mbinguni wakituangalia ngora kuko baba turiko turirimba ibintu tutazi tunaimba mambo kandi tusiyowajua bitava ibwina mu na mitima yacu. havitoki ndani ya mioyo Ari yetu, histoire ya peroke. na ni kusema sema tu. Reka ndababwira ikintu kimwe. Acha niwaambie kitu moja. Hari indirimbo kita, ijya ndirimbo ya Gael, abana banje barayizi nk'ukumengo n'abakinwa n'abakinwazi. Ile wimbo ya Gaele watoto wangu wanaijua kama vile ni wasema Lingala, Nanje narayiririmba. naye alikuwa naimba. Umunsi umwe Siku moja mfata Google, nikakamata Google, nshiramwo iyo ndirimbo, akaweka wimbo huo, nsaba traduction yayo. nikaomba matafsiri yake. Imana yanjanye ahandi hantu, naririmba musuza ariko arakoroka. Niliimba machozi yanatoka. Ikibazo turirimba indirimbo zitari gwacu, Shida tunaimba nyimbo zitavuye zisizo zetu, bwina muri twebwe, hazitoki ndani yetu, tukaba nk'aba acteur. tunakuwa kama bakter. Ndakwifuriza kwamana ishikanwa gishimwe rivuye ibwina mu mutima wawe. Nakutakia uwe na sadaka ya shukrani inayotoka ndani ya moyo. Biragoye gutahura, Si vyepesi kuelewa, ariko ndakwifuriza yuko Imana ihishura urukundo rwayo kuri wewe. lakini nataka Mungu afunue upendo wake kwako. Bene data, Ndugu zangu, icyo nshaka kuvuga uno munsi ni iki: kile nataka kusema leo ni nini? ni gute nshobora gushikanira Imana isumba vyose, Ni aje naweza tolea Mungu sadaka ishikanwa gishimwe, sadaka ya shukurani, ishiramwo ibiharuro. ninatia ndani hesabu. Imhemu zanje, Pumzi zangu, inkomezi mfise, nguvu ninazo, amagara meza, afya njema, nta soko muguriramwo, hakuna soko unaweza ukavinunua. nabihawe ku buntu Nilivipewa kwa neema n'umukunzi wanje
na Mungu wangu, umukunzi wanje, mpendwa wangu. mpenzi wangu. What wrong with mpenzi wangu? Ukisema mpendwa wangu sio mpenzi wangu, right? Acha niulize msema Kiswahili hapa vizuri. Ni kweli? Okay. Urazi mu Kirundi, Kwa Kirundi niko rurimi nabonye rugoye no kuvuga mu butumwa, na ni lugha ni ngumu kugira ngo kuhubiri ushobore ndani, kuvuga ibiri muri wewe. ili useme yaliyo ndani Niyo mpamvu yako. aposto avuze ucumvu nyiganyiga, Na ndio maana aposta akisema ukiyavuze mu Kiswahili biraryoha. akisema kwa Kiswahili ni vizuri. Baba uliye mbinguni, Data uri jina mw'ijuru, lako lipewe sifa. izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ninakupenda Bwana. Ndagukunda mana. Sasa abarundi biragora kuvuga ndagukunda mana. Na Warundi wanashindwa kusema nakupenda Bwana. Aha, Imana yozana ku gicapo hajya, Mungu akileta chapa hapo, ikerekana bangahe bayibwira ko bayikunda. ioneshe wangapi wanamwambia wanampenda. Tunaweza tukafezereka hapo. Tuko mara Kubera tutazi yuko turi mu isezeranyo ry'urukundo. kwa maana hatujui tuko kwenye ahadi ya upendo. Agano. Turi mu isezerano ry'urukundo. Tuko kwenye agano la upendo. Nouveau Testament Na agano jipya ni agano, isezerano ry'urukundo, Ni apana ry'ivyagezwe. agano la upendo, sio agano la Mu yandi sheria. majambo, we are in love story with our God. Turi mu rukundo, inkuru z'urukundo n'umukunzi wacu Imana. Ni habari ya upendo kwa mpenzi wetu Mungu. Rero Satani Sasa shetani yabikoze neza aliyafanya vizuri kandi nta esheke yagize na hakufanya esheke wala mu makosa, kuduha izindi nkundo imbere yuko dukundana n'Imana. kutupatia ungine upendo mbele tupendane na Mungu. Murabe mugenza uti wabanje gukundana. Angalia mwenzako umwambie ulimpenda wa kwanza nani. Niyo mpamvu Ndiyo iyo sababu hageze gushikanira Imana ikifika kumtolea Mungu sadaka turagogwa, na tunakuwa na shida, Inatunanira. inatushinda. atari uko tutobikora, Si kwa ajili hatuwezi ariko kuyafanya, urukundo ni twebwe. lakini upendo ni sisi. Twebwe ubwacu impwemu zacu n'urukundo, Sisi wenyewe pumzi zetu ni ariko upendo, imishaha yacu lakini nafsi iri zetu mu rwango ntiyuzuye urukundo. iko ndani chuki, haijai Niyo upendo. mpamvu igihe Imana idahishuriye, Na ndio maana Mungu mpwemu kasipa yera kufunulia afatamira umushaha, na Roho Mtakatifu akamata ishikanwa nafsi. ry'ishimwe ntiriba irihagije, Sadaka ya shukurani huwa haitoshi, kuko mu mishaha yacu huzuyemo ubucafu, kwa maana kwenye nafsi zetu kunajaa uchafu. huzuyemo inkundo za Rozine na Rosette, Kunajaa ndani upendo wa Rozine na tugaca Rosette, dushiramwo ivy'abagore n'abana. tunatia ndani wake na watoto, Yesu Kristo ntaba uwa mbere mu rukundo, na Yesu Kristo asiwe wa kwanza kwenye akaba upendo, nka pièce de rechange canke accessories. anakuwa kama ni mtu wa Niyo kubadilishwa. hageze rero kumushikanira, Na ikifika sasa kumtolea, biratugora kuko sio mpenzi wa mpenzi na mpenzi. bica bitugora kubera atari urukundo rw'umukunzi n'umukunzi wiwe. Mwese abakuze, Nyote walio wakubwa, abakijijwe, waliookoka, kuko si twese turakizwa, kwa maana sisi wote hatujaokoka, sio ariko twese wote, turi hano. Haleluya. lakini sote tuko hapa Turafise amahirwe yo gukizwa. na tunakuwa na bahati ya kuokoka. Umuntu wese afise umugore Kila mtu anayekuwa na mke akunda, anampenda, canke afise abana akunda, au iko na watoto canke afise anapenda, umugabo akunda, au uko na mme unampenda. umugore ntarinda kukubwira ngo ngurira iki. Mke wako hangoji kukwambia niuzie hiki. Wewe ubwawe urarengana, wabona ikintu ukabona yuko cyomufitinga, Wewe ukakigura. binafsi ukipita unaona kitampendeza, unakinunua. Ntarinda kugira amasengesho rabro rida ngoja- ezebre adaye nshaka no. Hata ngoja kufanya maombi Nta mengine hishurwa paluka. rijamwo, Hakuna mafunuo kubera inaenda huko. urukundo ruhari. Kwa maana upendo uko, Biguha kugura, binakupa ukibagira kununua kwigurira. na unasahau kujinunulia. Kiretse abagabo b'ingumyi, indukira nimba umugabo ari iruhande yawe uri ingumyi.
isipokuwa wanaume Mubaze. wagumu. Mubaze. Muulize mwanaume aliyo karibu yako, we ni mgumu? Ndiko shaka kuvuga iki? Nataka kusema nini? Urukundo Imana yagukunze Upendo Mungu alikupenda rwatumye iguhishikanwa Kristo Yesu, na ilisababisha akakupa sadaka Yesu Kristo. itaravye ukusa, Hakuangalia unavyofanana, itaravye yuko yumvira, hakuangalia kama unamtii. uri umunyavyaha kwije amakondition, Uko mwenye dhambi iraguha anayejitosheleza, Kristo akakupa Kristo kugira ngo ili uchungugwe. uokolewe. Rero Hapo ijambo ry'Imana rivuga ngo neno la Mungu linasema, abacunguwe nibavuge batyo, na waliookoka waseme hivi. uzoshima yuko umuntu yinjiye mu nzira y'agakiza, Utajua kwamba mtu aliingia kwa njia ya wokovu, akanwa kiwe kuzuye ishikanwa gishimwe, Kinywa iminwa yiwe yamivuga ivyo Kristo yakoze naho yamukuye. kinywa chake kinajaa shukurani, na mdomo wake unasema mahali Yesu alimtoa. Hano Hapa ni bake ni wachache bohagarara imbere y'abantu, wanaweza simama mbele ya watu, batanga ishikanwa gishimwe ry'iminwa yabo, watoa sadaka ya shukurani ya midomo yao, bavuge bati jewe waseme mimi nararaguza nilikuwa Ndashima Imana. nashukuru Mungu ko yacunguye, kwa maana ameniokoa. jewe Mimi narasambana nilikuwa msinifu, Ndashima Imana. nashukuru ko Mungu yacunguye. ameniokoa. nimba ivyakanwa bikunanira, Kama ya kinywani yanakushinda, ivyo mu mufuko navyo. ya mumufuko nayo. Rero Sasa nimba ivyakanwa na hii ya kinywa, utabishoboye kama hauwezi gutanga ishikanwa gishimwe ry'iminwa yawe, kutoa sadaka ya shukurani ya nkuko midomo mu yako, Baheburayo 13 umurongo wa 15 havuze, Waebrania 13:15 ilivyosema, bizogorana nshuti yanje, na vitakuwa vigumu. ese cyo mugahishurirwa icyo Imana yakoze mu buzima bwawe. Cha kunipa ufunuliwe kile Mungu amefanya kwenye maisha yako. Ku munsi wa mbere navuze ngo Siku ya kwanza alisema ivy'Imana yakoze yale Mungu alitenda birahagije kugira ngo ugire amashimwe, inatosha ili uwe na shukurani, naho itoguha ivyo yagusezeraniye. hata kama hakupi yale alikuahidi. Haleluya. Amen. Umviriza abantu bari buzuye amashimwe. Sikia watu walikuwa wamejaa shukurani. Turabire mu Baheburayo, Tuangalie aho nyene Waebrania 13 Waebrania 13, ja igice ca 11, Waebrania 11 umurongo wa 13 mstari wa 13, havuga ngo abo bose bapfuye bacizeye, batarahabwa ivyasezeranye. hao wote walikufa katika imani, hawajapokea zile ahadi, ariko barabibona, lakini waliziona. haleluya, biri kure tokea mbali, bakabisasirira, na wakazishangilia, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi, na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. haleluya. Amen. Aba ntibahagaritse Hawa hawakusimamisha gukora ivy'Imana igomba, kufanya yale Mungu gushikanira anataka, Imana, kumtolea naho Mungu, Imana ivyo yababwiye bitabaye. hata kama yale Mungu aliwaambia haikutimizwa. Batashe bacizeye, Walienda wakiwa na imani, bizera ko Imana ari urukundo, wanaamini Mungu ni kuko upendo, ivyo yamaze kubagirira bihagije gusumba ivyo biteze. kwa maana yale alikuwa limewafanyia yametosha zaidi ya yale walikuwa Ijambo wanasubiria. ry'Imana rica rivuga ngo Na neno la Mungu linasema nico gituma ndiyo sababu Imana Mungu itamaramazwa hayaibishwi no kubita na kuwaita abana bayo, watoto wake, kuko yabateguriye kwa maana aliwaandalia igisagara. mji. Sichoma ukamenya rino jambo, Cha kunipa ukajua hili neno, ibintu vy'isi vyose turondera, vyote vya duniani tunavyovitafuta tuzobisiga, tutaviacha tuzotaha iwacu. na tutaenda nyumbani.
ibi bintu rero Sasa hivi vitu, kubera matière première yayo kwa maana material ya kwanza ari ivu, na ni udongo, n'uyu mubiri wacu matière première ari ivu, na huu mwili wetu iliyounda ni udongo, haraba attraction. kunakuwa na mvutano. Iyo rero utabaye mu bihe Sasa kama hauko nyakati vyo kurondera Imana, vya kutafuta maze Mungu, mpemu yaraguhishurire uwari, na Roho Mtakatifu akufunulie yeni kugira nani, ngo impemu yawe iganze umushaha wawe n'umubiri, ili roho yako itawale nafsi na mwili, ishikanwa ryawe gishimwe rizoba riri rejareja. sadaka yako ya shukurani itakuwa dhaifu. Ndasubiramo, Nitarudilia. urukundo twakunzwe Upendo tuliopendwa ruduha uburenganzira inatupatia natwe na uhakika gukunda, wa kupenda, kandi ugukunda kose na kupenda kote kudafise ibikogwa bila kazi au matendo ntabwo ari urukundo. siyo upendo. Yesu yavuze ngo Yesu alisema, nimba munkunda kama mnanipenda muzokumvira ivyagezwe vyanje. na mtatii amri zangu. Umuntu wa mbere Mtu wa kwanza yagaragaje urukundo akunda Imana alionyesha upendo anaopenda Mungu ni umuntu yitwa Aburahamu. ni mtu anaitwa Abrahamu, Umuntu yashoboye gushikanira umwana wiwe Imana, mtu ambaye alimtoa sadaka mtoto wake mbele za ari Mungu, we ari ku isezerano. na ndiye iko kwenye ahadi. Ibaze nk'ubu, Jifikirie hivi, reka simvuge ku bana, ntuvuge ngo uce witwaza n'amategeko yuko bwo bari ubwicanyi. acha nisiseme kwa watoto utakamata sheria kwamba ni mauaji. Vuge ku kintu gifatika wowe ufise. Niseme kwa kitu ambacho kinashikika, ambacho uko nacho. Urafise amafaranga, Uko na pesa, ufise amafaranga yo kujejo. una pesa za kula kesho. Biblia iravuga ngo Biblia inasema dutange ibimazi tutowe dhabihu vy'amashimwe. za shukurani. Hariho gutanga ukoze en action, Kuna vile unatoa ukitenda kwa hariho no vitendo, gutanga ukoresheje iminwa. na kuna ile kutoa ukitumia midomo. Iyo hageze rero gutanga kw'ibikogwa, Ikifika kutoa kwa vitendo, nkaha naenda apa kama hapa, ntabwo abantu umwungere canke intumwa yoguma iririmba ibisabwa ibikenewe mu rushengero. kama hapa mchungaji au mtume hawezi kuwa anaomba kila siku vinavyohitajika kanisani. Kuko nimba uri mu rukundo n'umwami wawe, Kama uko kwenye upendo na Mungu wako, akaba ari we bahimbaza ngaha bagatazira, na ndio wanatukuza hapa, wanaabudu, iyi ngoro ikaba atari ya Apostle Lambert, ari y'Imana. na hii hekalu sio ya Apostle Lambert, ni ya Mungu. Nimba uri mu rukundo n'iyo Mana, Kama uko kwenye upendo na huo Mungu, ntabwo ukeneye ko bakubwira yuko utangira Imana. na haitakiwa kuambia sasa mtolee Mungu. Bivuga ngo uraza ukabona ibibuze, Unakuja unaona vinavyokosekana, ukacumwegera ukamubwira uti mbega kila kintu ndashobora kukizana. unaenda kumuuliza, je, kila kitu naweza kukileta? Ariko hatabaye ibintu vyo gukoma induru, Na bila kuwa vitu ya kupiga kelele, mumtolee Bwana mtabarikiwa, mukorera Imana muzahezagirwa. abantu bakaca batanga umengo bariko baradandaza. Watu wanatoa, nafikiria wanachuuza. Urazi ikintu cyatumye Yesu yirukana abantu badandariza mu ngoro? Unajua kilichosababisha Yesu anafukuza watu waliochuuza Wibaza uno hekaluni? munsi aje yuko atokwirukana abakozi b'Imana Leo unafikiria akija hawezi akawafukuza watumishi wa n'abana Mungu b'Imana mu rushengero? na watoto wa Mungu kanisani? Kubera iki? Kwa nini? Ishikanwa ryacu, Sadaka ibigira yetu, cumi vyacu, sehemu za ivyo kumi, vyose hiyo dutanga, yote tunatoa. tuzana umutima wa business. Tunakuja na moyo wa uchuuzi. Nimtolee Bwana nibariki. Ntangira Imana impezagire. Ntabwo ari nimtolee Bwana juu nampenda, Ntabwo ari kuvuga ngo ntangira Imana kubera ndayikunda. nimtolee Bwana niangalie kama atafungua mlango wa kale ka business. Ati ntangira Imana ndabe ko yugurura umuryango wa bijya byashara. Ninifanya maombi hayakukamata, Nakoze amasengesho acha sasa ntibyakunze. tuchukue pesa nilete kanisani, Reka rero ntore amahera njyane mu rushengero, niangalie kama Bwana atafungua milango. ndabe ko Imana yugurura imyango. Acha wesikrom kanisa. Reka ubwesiro mu ngoro y'Imana.
Imana nibayitangira kugira ngo igire ikikora. Mungu hawamtolee ili naye afanye jambo. Bayishikanira amashikanwa yishimwe Wana- kuko ari Imana yihagije, ivyo yakoze birakwiye. Wanamtolea Mungu sadaka ya shukrani kwa maana yeye ni Mungu, anajitosheleza na yale alitenda yanatosha. Hari ibintu dukora mu rushengero bigomba kuba korije. Kuna vitu tunafanya kanisani inabidi tuvikosoe. Tuna ujenzi. Turiko turubaka. Kila mtu atowe. Umwe wese atange. Umuntu akazana Mtu analeta kubera ashaka ko Imana igira ikintu. ili anataka Mungu amtendee jambo. Imana irakuraba ikarengerwa. Mungu anakuangalia vinamzidi. Tutavuza abamarayika bobo agatwengo karabica. Wamalaika sasa wanakufa kwa cheko. Iraturabika bobo baraturaba bakavuga ati abana b'Imana sinitwari tuzi ko ari abayescro gushika ngaho. Wao wanasema hawa watoto wa Mungu tulikuwa hatujui kama ni waiscro mpaka hapa. Abantu basa n'Imana. Watu wanafanana na huyu Twebwe Mungu. tutaraba mu maso. Sisi hatuwatizami kwa macho. Turaba tugira ngo uruwera. Tunamwangalia tunasema mtakatifu, Ariko mtakatifu. bobo bafise uburenganzira bwo kuyibwira ivyo bashaka. Lakini wao wako na haki yote ya kumwambia kile hagera wanahitaji. ko bayishikanira. Na ikifika saa kumtolea Igacika ibiharuro. inakuwa hesabu. Esi choma tukaba mu rukundo. Cha kunipa tuwe kwenye upendo. Umviriza. Sikia. Umuntu yitwa Yakobo. Mtu anaitwa Yakobo. Yakoze imyaka 14 juu y'abademu. Alitumika miaka 14 juu ya wanamke. Yakoze imyaka 7 mubera mike cyane kubera yaramukunda umukobwa. Alitumika miaka 7 Ntiyamenye kwa n'ukungena midogo. imyaka igiye. Hakujua gisi miaka ilienda. Kubera urukundo. Kwa ajili ya upendo. Wokunda Imana. Ukimpenda Mungu. Woyikorera utabona iminsi ukurikira agenda. Utamtumikia bila kuona siku kama zinaenda bila urukundo gonyene kutafuta jambo lolote. Gukora ibintu bizima. Kwa maana upendo tu ndio unaweza fanya mambo mazima. Jonathan akunda Dawidi. Akampenda Daudi. Il était le fils du roi. Alikuwa mtoto wa mfalme. Agomba nawe kuzoba umwami. Anataka kuwa mfalme. Ariko kubera urukundo yakunze lakini kwa ajili ya upendo alimpenda Daudi. Vyatuma muho yavuze ngo amukunda nkuko akunda umushaha wiwe. Akasema anampenda kama anavyopenda nafsi yake. Esicho Imana ikaduha iyo dimension. Mungu akupe kiwango hicho. Yo kuyikunda nkuko yadukunze. Ya kumpenda kama alivyotupenda. Ivyaha nitwobikora. Hatuwezi tukatenda dhambi. Ikintu cyonyene gishobora kukubuza gukora icyaha. Kitu tu kinaweza kukataza kutenda dhambi. Nugukunda. Ni kupenda. Umugore wanje sindamuvanga kubera aruta abandi bagore bose ubwiza. Mke wake hamchanganyi na wengine kwa maana na wazidi wote uzuri. Ndamukunda kuko nahishuriwe urukundo. Ninampenda kwa maana nilifunuliwa upendo. Kandi kuja hanze ntibinyemerera kuko ndamukunda. Na kwenda nje haimuruhusu kwa maana nampenda. Hari abagabo boca bafungwa uno munsi bamaze kurenga ibigo kandi barakijijwe. Hapa kuna wanaume wanaweza wakafungwa wamekwisha kwenda nje ya ndoa na wameokoka. Wamenya urukundo Imana yagukunze. Ukijua upendo Mungu alikupenda. Ishikanwa gishimwe kuri wewe nijyo bikibazo. Na sadaka yako ya shukrani haiwezi kuwa shida. No selma mu minwa. Na kwa kinywa. No mu bikogwa. Si kwa kinywa tu na kwa vitendo. Duhereza abantu kuko nimba mahereje umuntu. Kama umempa mtu ni action de grâce que je fais envers mon prochain. Ni sadaka ya shukrani ambayo ninaifanya kwa wale ndabizana mu rushengero. Kama vile nileta kanisani. Bivuga ngo mfisa yo kujya ejo. Nikiwa na pesa za kula kesho. Uno munsi akaza umuntu kunsaba amafaranga yo kujya. Leo kuna kuja mtu kuniomba pesa ya kula. Aya yo kujya ejo ngomba kuyamuha nimba nizera Imana. Aya nitakula mimi kesho inabidi niumpe kama ninamwamini Mungu. Nimba ichagezwe cha kabiri mu vyagezwe bibiri vyavuzwe na Kristo. Kama katika mugenzi wawe nkuko wikunda. Ilivyosema upende jirani yako kama unavyojipenda. Uvuga uti gisemesha ni jwa ujui bya kesho. Ngoha ni wivugire kubera utazi vyejo. Abantu bakeneye kuzoca mu bibazo kugira ngo batahure urukundo rw'Imana. Watu inatakiwa wapite kwenye shida ili waelewe upendo wa Mungu.
nabonye Imana igaburira abantu kandi badakora, umugabo n'umugore. Niliona Mungu anawalisha watu mke na mume na hawatumiki. Kandi abana babo bakiga mu mashuri azimvye. Na watoto wao wanasoma kwenye shule za bei. Kandi bose badakora. Na wote hawatumiki. Iyo Mana yabikoze. Huyo Mungu alitenda hayo. Ntiyigeze ihinduka. Haijawahi badilika. Erega nuzi kibazo aposto c'abantu twebwe. Na haujui shida aposto ya wanadamu. Iyo atakintu ufise. Kama huna kitu. Usa n'umuntu ari very committed. Unakuwa kama mtu ambaye kwa connected. Usa n'umuntu yizera cyane. Unakuwa kama mtu anayeamini sana. Kubera utararonka. Kwa maana hujapata. Because it is not. Kwa maana hauna pesa. Rero sasa umunsi yujuje umufuko, siku anajaza mfuko, ibiharuro bica bitangura na hesabu zinaanza. Igihe naringanye nawe ntabonye, wakati nilikuwa maskini sikuona mtu. Nukuzitirira kuko sinzi umunsi wejo. Ninasikula kwa maana sijue kesho yake. Ubwenge bwawe bwaratakaye na akili yako imepotea. Abantu batagwa araba atacho bafise. Watu wanatoa na hawana kitu. Abantu batagwa mu vyaha. Watu hawaanguki kwa dhambi bamaze kuronka ibintu, na wakisha pata vitu niho bagwa. Ni hapo wanaanguka kwa dhambi. Reka dushikanire Imana. Acha tumtolee Mungu n'imitima ikunze na moyo unaopenda. Urukundo gonyene, upendo peke yake gonyene, upendo tu nigo gutumushikanira Imana ndio itasababisha unamtolea Mungu. Uno musi leo nta kintu kirekire ndi bukubwire, sitakwambia mambo marefu, ndakubwira urukundo rwanguye mu vyaha. Ninakwambia upendo ulionitoa dhambini. Rushoboza gutangira Imana, inaniwezesha kumtolea Mungu ishikanwa gishimwe atabwoba mfise, sadaka ya shukurani bila woga. Sinzi ejo uko hasa, sijue kesho nafanana aje, ariko uno musi ndizera ko ejo hasa neza. Lakini najua leo, ninaamini leo kesho ni nzuri. Ndio sababu hageze gutanga, ikifika kutoa, nta kibazo na kimwe ngira, sitakuwa na shida hata moja, kuko nzi yuko isoko ya vyose, kwa maana najua chemchemu ya yote uyu yamaye izimhemu, aliyenipa pumzi. Igihe nicagera yuko amibifadika, wakati kiena kinipa mambo yanayoshikika, na nitayashika bila woga. Niyo mpamvu ayo mfise, ndio sababu yale niko nayo, aba makaba menshi, ikiwa ndogo wala nyingi, ubuzima bwanje, maisha yangu, tukijanye n'igikorwa c'Imana, kuelekea kazi ya mwene data, au na ndugu, gomba kugaragaza ugo rukundo kuna ruhishuriwe. Inapaswa nionyeshe upendo kama nilivyofunuliwa. Ariko aravuga ivy'urukundo, mtu akisema mambo ya upendo atabahaye ama reference y'udutipe n'udukobwa, kama hawapatie mifano ya wanaume ntibashobora kubitaho, hauwezi ukaelewa. Ndazi bamwe hano muribuka n'amakete babandikiye n'ivyo banditse. Ninajua wamoja mnakumbuka barua walizowaandikia na mambo walioyaandika, ariko biratugora kumenya ivyanditswe ngaha. Lakini ni shida kujua maandiko hapa. Ibi vyanditswe ngaha bidahishuriwe kugira ngo tubibemwo, iliyoandikwa kama haifunuliwe ili tuyaishi ndani. Ivyo twabwiwe n'abantu bigira inkomezi gusumba ivy'Imana yavuze. Yale tuliambiwa na watu na kuwa na nguvu kuzidi yale Mungu alisema. Niyo mpamvu, ndio sababu umuntu uzobona ariko akorera Imana, mtu utakayeona umuntu uzobona akijijwe, mtu utakayeona na ukoka, adafise inyota y'ijambo ry'Imana, hana kiu ya neno la Mungu, umenye yuko uwo muntu urupfu rwiwe ruri imbere. Ujue kwamba mtu huyo kifo chake kiko mbele. Gira mpereze hano hano. Nataka kumalizia hapa. Imana idutabare. Bwana atusaidie. Imana kandi dutabare. Bwana atusaidie. Abanyefeso igice ca 5 umurongo wa 4. Waefeso 5:4. Iri jambo twararivuganye ejo ariko sinaginjiyemo, kubera tutarisomye. Tulisema eloja kwa maana hatukulisoma. Yego, hadusomere mu Giswahili wa Efeso Ephesians igice ca 5 umurongo wa 4. Waefeso 5:4 tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Wala aibu wala maneno ya upuzi wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Amen. Aya ma traduction sinzi indafise Louis II, ari ibintu bimusoma ukumva ntibimirika. Mukozi w'Imana urafise Louis II?
Ephésiens 5:4. On n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. On attend quoi? Amajambo yawe maneno yako azoba ari amashimwe, iwe shukurani, ntihabeho isiwe amajambo ateye isoni maneno ya aibu canke ibitwenza. au maneno ya Uno munsi upuzi. vuga butumwa inisha kuba amasketch. Turi kumwe? Yego. Abantu basigaye ari abakarateka mwivuga butumwa, Watu wanabaki ni wakarateka katika kuhubiri, ibintu bitwenza. maneno ya kuchekesha. Biblia ivuga ngo ivyo ntibizobwe muri mwebwe. Biblia inasema hayo yasiwe ndani yenu. Hari abandi bavuga ngo ama abandi makiribitre. Ntacha nibaza Yesu yo yagira makiribitre yari gushikirayo. Yesu angekuwa anafanya hivyo angeishia wapi? Ntihabeho amajambo apfuye, Ikiwa ni maneno ya amajambo upuzi, ateye isoni ntave mu kanwa kawe, maneno ya aibu isitoke kwa kinywa canke chako, plaisanterie, ibitwenza. maneno ya upuzi au ya Mwebwe kuchekesha. abakozi b'Imana mutumira abantu baza gutwenza mu rushengero. Nyinyi watumishi wa Mungu ni Biblia yahe mwasomye? ni Biblia ya wapi mumesoma? Bakubwiye ko abantu bazokizwa na komedi, Walikwambia watu wataokoka na komedi, ariko mu minwe yanyu lakini kwa vinywa vyenu havemwo ishikanwa gishimwe. kutoke ndani sadaka ya shukurani. Bivuga ngo Inayo maana igihe abantu bavuga ibitwenza, wakati mtu anasema mambo ya wewe vuga kuchekesha, amashimwe. wewe sema mambo ya shukurani. Igihe abantu bavuga politiki, Wakati wengine wanasema utari politiki, umunyepolitike, kwa maana wewe hauko vuga politicien, ivy'amashimwe. wewe sema mambo ya kushukuru. No munsi ntitukimenya abakozi b'Imana n'abapolitike, ibintu vyose vyaravanganye mu rushengero. Hivi hatujui watumishi wa Mungu na wapolitisia, mambo yamechanganya kanisani. Bwana tusaidie. Bamwe n'abanyumba 10, Wamoja ni wa nyumba 10, abandi ni bande, wengine ni wanani na wanani. Ishengero rirakeneye kumva ishikanwa gishimwe. Kanisa linataka Igihugu kusikia cyacu sadaka kirakeneye ya kumva shukrani. ishikanwa Nchi yetu gishimwe. inataka kusikia sadaka ya shukrani. Kirazira yuko twivanga. Inakatazwa tusijichanganye. Aba ni bene mama, Hawa ni wa ndugu mugihe zetu. batizeye Kristo si bene data. Wakati hawamwamini Kristo si Rero wa bene ndugu. mama Hawa ni wa ndugu duhamagariwe kwa mama. kubasengera, Tunatakiwa kuwaombea. duhamagariwe kwivanga nabo. Hatukubaliwa kujichanganya Akanwa nao. kacu Kinywa gakwiriye chetu kuvuga amashimwe. lazima tuseme Ni shukrani. waba muri abo bantu Ukiwa ndani ya watu utari hao kuvuga amashimwe, na hausemi wibaza shukrani. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere havuga iki? Zaburi 1 mstari wa kwanza kunasema nini? Hairi umuntu atagendera, Heri mtu yule asiyetembelea katika njia, adahagarara mu nzira, na hasimami, aticarana. na haketi. Gira mugenzi wawe uti Imana idutabara. Ambia jirani yako, mwambie Bwana atusaidie. Ijambo rya nyuma ndarivuga muhagaze. Neno la mwisho nitalisema mkisimama. Mubaze mugenzi wawe uti uheruka gushingira intahe Imana ryari? Uliza jirani yako, lini ulishukuru au ulishuhudia matendo makuu ya Mungu? Wovuga yuko utakiri umubeshi kandi ukibesha. Unaweza sema wewe si muongo na hapo unadanganya. Wovuga ko utari umusambanyi kandi ugisambana. Unaweza sema wewe si mzinifu na unazini. Amaso yawe araba amaporno, Macho yako inaangalia maprono. hako yononekara ariko asoma ijambo, ubugingo bwinjire muri wewe ariko araba ibintu bipfuye.
Bali ya kuangalia neno la Mungu uzima uingie ndani yako inaangalia wavuga maovu. gute amashimwe y'Imana? Utasemaje shukrani za Mungu? Amatwi yawe yumva ibipfuye, Na masikio yako amaso yanasikia yawe mambo araba mabaya. ibipfuye, Na macho yako inaangalia mambo maovu. akanwa kawe kovuga gute ishikanwa gishimwe? Kinywa chako kitasemaje sadaka ya Kuzuyemo shukrani? amajambo apfuye. Inajaa ndani maneno maovu. Ukaba ushaka uno munsi sindakubwira ngo iki, Leo sitakwambia nini. ukaba wumva uramu muri abo bantu, Ukijisikia uko kati ya watu hao, umuntu yononya amatwi yiwe, mtu aliyeharibu masikio yononya yake, amaso yiwe, akaharibu macho yononya yake, akanwa kiwe, akaharibu kinywa chake, atera intambuko hano apostle adufashe gusenga. apige hatua, aposta amsaidie kwa maombi. Umuntu azi yuko Mtu anayejua amaso yiwe macho yake araba ibintu bidahimbaye Imana anaangalia mambo asiyompendeza Mungu muri telefone yiwe, katika simu yake, aje ntidusinziriza abantu. hatutaambia watu wafunge macho. Ushaka kuba icete gisomeka, Unataka kuwa barua ushaka inayosomeka, kuba umuntu afise iminwa itanduye, unataka kuwa mtu aliyekuwa na nuko wemera yuko hata uri kama umunyabyaha, unakubali wewe ni mwenye dhambi, kugira ngo agutabare. ili akusaidie. Rindira ubone haje uwa mbere hacaza uwa kabiri. Subiri uone Nicho wa kibazo kwanza twama aje, dufise. wa pili anakuja. Ndiyo shida tunakuwa nayo. Umuntu azi yuko ashaka gutunganya ubuzima bwiwe, Mtu anayetaka kutengeneza kugira ngo maisha akanwa yake, kiwe kaze gatanga ishikanwa gishimwe, ili mdomo wake rihimbara Imana. inayompendeza Mungu. Ndakwinginze uze dusenge. Ninakusi uje tuombe. Urazi washe kuza, Unajua ukikataa kuja, umeze nk'umuntu yagiye kwa muganga kwivuza, unakuwa kama mtu alienda hospitalini kutibiwa. hanyuma umuganga yamubwira ati reka rero ndagupime, Mganga anamwambia acha nikupime, agaca haguruka agataha. na anasimama naenda. Turavye hano Tukiangalia hapa, nta numwe yohasigara, hakuna anaweza bakia, ariko bagumye mu kibanza. lakini walibaki na nafasi Turavye zao. hano Tukiangalia na hapa, memshows, ni hivyo hivyo. abantu ntibagitinya Imana, Watu hawamwogopi tena abantu Mungu, ntibacubaha Imana. watu hawamheshimu Mungu. Ushaka uze utanga ishikanwa gishimwe, Unataka uje utoe sadaka ya shukrani iminwa yawe ya midomo yako yakigwe n'Imana, na iangaziwe na iminwa Mungu, yawe yanduye. na midomo yako ni michafu. Ndagutumiye mu rukundo rw'Imana. Ninakualika kwa upendo wa Mungu. Imana ntirikira gucira urubanza, Mungu haiko na kuhukumu, nanje sindaguciriye urubanza, nami sikuhukumu. ariko tambuka dusengane, kuko ugakomeza umutima. Ukifanya moyo wako kuwa mgumu. Ndakunda kuvuga gutya, Huwa napenda kusema hivi: jewe sindi umuhanuzi, mimi si nabii, ariko mfise akanwa keza. lakini na mdomo mzuri. Iyo ndakuburiye, Na nikikwambia, nikikuhusia, ndongowe na mpwemu yera, ninaongozwa na Roho Mtakatifu, hanyuma ntuburigwe, na usisikie, je nca nkaraba mimi nanawa mikono. ibikurikira Yanayofuata amezi 6 miezi 6 ntarenga haizidi, hatabonetse ikimenyetso, na bila kuonekana alama. ndamaze kubigendereza. Na nimekwisha yachunguza. Hari abahungu bari hano, Kuna vijana wako hari hapa, abakobwa bari na hano, wasichana wako hari hapa, abagabo bari hano, kuna wababa wako hari hapa, abagore bari na hano. wamama wako hapa. Telefone zabo Simu zao zituma bandura. inasababisha wanakuwa wachafu. Uno munsi Leo Imana yifuza kugutabara, Mungu anataka kukusaidia, ariko ntushaka. lakini hutaki. Ninda zogutabara, Nani atakusaidia? ninda zoguhagakiza, Nani atakupa ninda wokovu? zokubohora, Nani atakufungua? ninde? Ni nani? Ndakwinginzuzi, Ninakusihi inyuma y'umunota umwe ndahamagara intumwa nyuma isengera ya abemeye, moja nitaita mtume ariko ambao ngira mburire wanaokubali. umuntu, Lakini nataka niusie mtu. wewe Wewe ukigendera muri izo nzira ungali unatembelea kwa hizo njia, z'abacokoranye, katika njia za waovu, z'abasambanyi, za wazinifu, uratwaza inda, utabebesha mimba urasama inda, na utabeba mimba, kandi abantu bose bazokumenya. na watu wote watakujua. Ibi bintu nigeze kubivuga hano. Haya maneno niliwahi kuyasema sehemu fulani. Mukozi w'Imana ingo,
Mtumishi wa Mungu karibu. Ngugutwi kw'imene kumva kugeze iki? Na sikio la mbuzi halisikii. Bakokeje. Linasikia huwa wakilichoma. Ni wamara kuyisama. Ukisha beba mimba. Change kuyiteza. Au kubebesha mimba. Uzokwibuka uno munsi. Na utaikumbuka siku ya leo. Ni wagira ikibazo. Ukiwa na shida. Kijanye no kutumvira ikimani kirakubwira. Inayoendana na kutokusikile Mungu anasema siku ya leo utaikumbuka. Ndagusabiye ubuntu. Ninakuombea neema. Acha tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Mungu abariki hawa waliopiga hatua. Imani hezagira bata inambuko. Ni alama ya unyenyekevu. Ni kimenyetso cy'uguca bugufi. Zaburi 51. Zaburi 51. Mstari wa 17. Umurongo wa 17. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga ngo sadaka ya kweli mbele za Mungu. Atishikanwa y'ukuri mbere y'Imana. Zabiu ya kweli mbele za Mungu. Ikimazi cy'ukuri mbere y'Imana. Ni moyo uliovunjika. N'umutima umenaguritse. Na kupondeka. Kandi umutima uciye bugufi. Biblia inasema kwa Yeremia. Biblia inavuga muri Yeremia. Msifanye migumu mioyo yenu. Ati ntimukomandaze imitima yanyu. Maana Bwana kubera Uhoraho atatoa mioyo ya mawe. Azakuraho umutima w'amabuye. Awape mioyo ya nyama. Abahe umutima woroshe. Kama uko hapa. Nimburi hano. Inawezekana haukupiga hatua kwa ajili ya haya. Birashoboka ntiwataye intambwe kubera ibyo. Maana macho ya watu nakuona. Kubera amaso y'abantu akubona. Lakini upendo wa Mungu ariko urukundo rw'Imana unazidi hiyo yote. Ruruta ibyo byose. Maana Biblia inasema kubera Biblia iravuga atakaye nionea haya mbele za watu tuzonyumvira isoni imbere y'abantu na mimi mbele za Baba nanjye imbere ya Data nitamwonea haya. Nzamwumviraho isoni. Hawa waliokuja aba baje ili ombi linawahusu. Iri sengesho lirabaraba. Sema Mungu, kwa unyenyekevu ninashuka. Kwa unyenyekevu ninashuka. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Badala ya kuleta sadaka za shukrani. Nimekuwa nikipelekwa na mambo yasiyokupendeza. Yesu nisamehe. Yesu nihurumie. Yesu nitazame. Ruhusu damu uliyomwaga Golgotha inifanye upya leo. Akili na mawazo yangu viweze kubadilishwa na kufanywa upya. Barikiwe Baba kwa kunikubali tena. Maana mimi ni mwenye dhambi. Lakini najua wewe ni mtakatifu na unaishi na walio watakatifu peke yake. Naomba unitakase. Naomba unisafishe. Unifanye upya kwa jina la Yesu. Baba, namwombea binti huyu. Umsaidie. Umpiganie. Umtetee. Umtie nguvu. Yale yote ambayo inakuwa ikiwabeba mbali na wewe ninayaondoa. Maana Waebrania 12 mstari wa 2 inasema kama vile tunavyozungukwa na wingu kubwa la mashahidi, vile vile na tuweke kando kila dhambi inayotuzingira kwa wepesi. Naondoa kila mzigo unaowatesa watu hawa. Naondoa kila mzigo unaowapiga hawa. Naondoa kila mzigo unaoondoa umungu ndani yao. Wakavikwe nguvu kuanzia leo kwa jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Vile vile uko wima. Uko nyene ugihagaze. Inua mikono yako miwili juu. Ramvura ibiganza bya bibiri. Nisaidie kuomba ombi hili likusaidie wewe kupona. Fasha udusengiri sengesho rigufashe wewe gukira. Maana unahitaji msaada wa Mungu. Kubera urakene imfashanyo y'Imana. Na msaada wa Mungu lazima upokee. Imfashanyo y'Imana ni ngombwa yakire. Siku hizi zote. Muri imisi yose. Nimekuwa na wiki 2-3 hivi. Nari mfisi indwi ziri canke 3. Na nitaendelea. Kandi nzabandanya. Niko nafundisha Waefeso 12 mstari wa 1. Niko nigisha Abanyefeso 12 umurongo wa 2. Basi ndugu zangu. Ati nuko bene data. Itoweni miili yenu iwe zabihu. Ni mutange imibiri yanyu ibe shikanwa. Yera. Ya kumpendeza Mungu. Ibereye Imana. Hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Kandi ibyo nijye bikorane byanyu bibereye. Nilielewa kwamba ibada ya kweli. Natawe yati bikorane bibereye. Ni wewe mwenyewe kwanza. Ni wewe ubwawe. Ni wewe ambaye unahitaji kujitolea kwa Bwana. Ni wewe ukeneye kwitanga ku Mana. Unajizabihu kwa Mungu. Ukitanga ishikanwa ku Mana. Je, ukijitoa Bwana atakubali? Bega ni uitanga Imana izakwemera. Pale ndio uko shida.
aho rero hari ingorane. Nikijitoa leo, Mbeni nitangu no nasikia munsi. mbingu itaniitika. Mbega ijuru riranyemera. Mbingu haiwezi kuangalia kitu kilicho kichafu. Kubera ijuru nishobora kuraba ikintu canduye. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga. Yesu alipozaliwa, Yesu avutse, ilibidi wa malaika byasaba abamarayika waende kuambia wachunga kondoo, bagende kubwira abaragira intama kwenu ati iwanyu amezaliwa Mwokozi havutse umukiza na ufalme uko mabegani mwake. kandi ubwami buri ku bitugu Kwa hivyo bye. shangilieni, Nuko ni mukoma maana amashi wokovu wa Mungu umefika. kubera agakiza k'Imana Hao kashitse. wachungaji wenye walikuwa wanachunga kondoo Rero abanye baragira intama hawakuwa wa kuchunga kondoo yoyote, ntibaragira intama izarizo walikuwa zose, wanachunga kondoo zinazotolewa madhabahuni. baragira intama zitanzwe ku gicaniro. Ile siku Uwo munsi ilikuwa ni kama kuambia kazi yenu inaisha, yari nko kubabwira ati igikorwa cyanyu kiraheze, anakuja kondoo wa kweli ati intama y'ukuri iraje, ambaye ni Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo anayeondoa dhambi akuraho wala icyaha hafuniki dhambi. ntafuka Kama icyaha. umeokoka, Nimba wakishishwe utakuwa na upendo mkubwa kwa Mungu. ugira urukundo runini ku Mana. Upendo Urukundo ni tendo. ni gikorwa, Tunatenda kwa matendo, tunatenda kwa hisia, tunatenda kwa hiari, tunatenda kwa kutaka. tubikora mu rukundo, tukabikora n'umusha, tukabikora tubikunze. Amen. Amen. Weka mikono yako juu Shira amaboko yawe kama hejuru unampenda Mungu. nimba ukunda Imana. Magharibi ya leo, Uno mugoroba, sema tu Mungu. Mungu, Sema Mungu, Mungu, ninakupenda. ninakupenda, Sema kwa sauti mzuri, ninakupenda. ninakupenda, Maana wewe ulinipenda mbele. ulinipenda mbele, Si mimi nilikuchagua, si mimi ni wewe nilikuchagua, ulinichagua ni Baba. wewe ulinichagua Kama niko Baba. mnyumba yako leo, Kama niko ni mnyumba yako wangapi leo, wanatamani ni kuingia wangapi wanatamani lakini kuingia hawakuweza? lakini Hii neema hawakuweza. umenipa, Mimi neema umenipa, nisaidie kuilinda. nisaidie kuilinda. Shetani asinibebe nje Shetani ya asinibebe upendo nje wako. ya upendo wako. Kuzimu isinibebe nje Kuzimu isinibebe ya nje upendo ya wako. upendo wako. Mapepo isinibebe Mapepo nje isinibebe ya nje upendo ya wako. upendo wako. Baba, Baba, ninakupenda, ninakupenda, nakupenda kuliko yote nakupenda kuliko katika yote maisha yangu. katika maisha Wewe yangu. ni wa kwanza Wewe ni wa kwanza na wewe ni wa mwisho na ndani wewe ni wa yangu. mwisho. Nakusii Nakusii unitawale, unitawale, nakusii nakusii uniongoze, uniongoze, nakusii nakusii unisaidie. unisaidie. Kila kilichosulumu upendo ndani Kila yangu kilichozulumu upendo ndani yangu ninakiondoa. ninakiondoa. Kila kilichokula upendo wako ndani yangu Kila kilichokula upendo wako ndani yangu ninakihamisha. ninakihamisha. Leo hii nimekupenda, naongeza upendo juu naongeza yako. upendo juu yako. Ndio maana najitoa na kujitolea. Ndio maana najitoa na Ndio maana kujitolea. najifanya kuwa dhabihu kwako. Ndio maana najifanya kuwa Ndio dhabihu maana kwako. nakuja mbele zako Ndio maana nakuja mbele kwa zako moyo wa kwa shukrani. moyo wa shukrani. Baba, asante Baba, asante kwa kuwa umesikia ombi kwa kuwa langu. umesikia ombi Baba, langu. asante Baba, asante kwa kuwa umesikia kwa shukrani maana zangu. umesikia shukrani zangu. Sikurudie kama manukato Sikurudie kama manukato inayokupendeza wewe, inayokupendeza katika wewe. jina la Yesu Katika Kristo, jina la Yesu Bwana na Kristo. Mwokozi aliye Bwana hai. na Mwokozi aliye Shangilia kwa hai. mikono yako miwili. Kwa mamashi yawe Yesu. Amen. 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 Kuna mtu anaweza kusema amen ya mzuri hapa? Hari umuntu yovuga amen.